بيجي. تمام. آه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. زوج أوباما ستاره تلفزيوني. بيركا أوباما كو نعم. تلفزيون. نعم صحيح. واو. من إيبوجي كده تمغو خيدم أوباما يعني ميري نميري. زوج أوباما يعني أو ميلك أوباما يعني. نعم أوباما تشفتي. أوباما شفتي يعني هردو. هردو. تمام. ستاره تلفزيوني يعني أمانة تلفزيون يلدزي تلفزيون يلدزي. بله. ماه می گذشته. می گذشته. یعنی می جناب مه کی نو سگم. ناوی می. موی مها میا قدرباس بو شرکت نت yani interneti Netflix اعلام کرده که با باراک اوباما و همسرش سلیمان عبد کریم تدفینی خوازی عباره و نشانی تدنشی سلیمان عبد کریم الو من عبد کریم گرتیه بله و همسرش با باراک اوباما و همسرش باراک اوباما و پیره کاویرا برای تهیه کنندگی الو من عبد کریم دنگت نایا من وای اکران خود نشان نیتدا یعنی تو خودی تعقیب بکی تکاری تعقیب بکی اوای من عباره دای اکران دنگه دته برینیا دنگه دته برینه سیدا دنگه دته برینه تمام من قوي از اكراني وين الشاني تدم انت تعقيب بك انترنت ضعيفا مالي باراک اوباما و همسرش باراک اوباما و پیره کاویرا برای تهیه کنندگی جبون حاضر کردن کی به توافق كرمك تمام سيدة ازواج تمام دنگه تنای سيدة تو بگیره دنگه تنای بله برای تهیه کنندگی سیده جبونا حاضر کردن Programa yani benki programa yani bejin üretim tehiye hazır kırıntı hazırlama üretme bu bir manay. Yani anlaşmaya vardılar. Anlaşmış bu ne? Gofte mişevet ki zevç Gofte mişet ki zevç قصد اجراء برنامه تلویزیونی را دارند. آتیه گوتن که بله زوج yani او ve çifte hani قصد اجراء برنامه تلویزیونی جبو دارند. Yani aynı zamanda bana kast dikazın yani şu Netflix'e de bebejin anlaşmış bu ne koy program hazır kın falan. إجا قد قصدهم أبا هاي كو برنامج تلفزيوني جي أبيا جي مثلا وانا جي كقصدهم دوي خصوصي دا جي كوينكي برنامج تلفزيوني شيك مالي تد صار أندروس رئيس محتوى برنامه هاي نتفليكس اوی کسی هانی که سروکی پروگرام نتفلیکسه yani سروکی پروگرام içeriki بيجي محتوى içeriki program Netflix'e abi tad صار اندروس اعلام داشت اعلام كريه بله اعلام كريه که برنامه این زوج yani program ve çiftehane siyasi nekahet بود yani siyasi nine evet siyasi nekahet بود yani evet فعلا مستقبله yani evet siyasi nebe evet siyasi nebe ve izhar daşt ki
این زوج قصد دارند همی تد وصا إظهار كريه كو أو شفته هاني قصدارن بله و اظهار داشت که این زوج قصدارن یعنی نیت کرده که همی تجربات خود و آنچه که در طول دوره ریاست جمهوری آموخته‌اند را به شکل یک داستان به انسان ها منتقل کنند. اینجا ما نیت کردیم که تجربه خوی به سورج دونما ریاست نه وسنا تجربه خو قصد دارن که همه تجربات خو قصد کن که قصد کردن که تمامی تجربات خو و آن شکی و او تشتی که در طول دوره ریاست جمهوری آموختند را و آن تشتی که درجای وی جمهور باشخانی خدا که هین کرنه به شکل یک داستان به شکل یک مثلا و حکایتی به انسان ها منتقل کنند. انسان تاشمش بکن بدن انسان بله دوام کنم از اون بله دوام کن چشم اندازه تمدن جهانی یعنی شعب نرتنا لمدنیت yani چشم انداز به معنی ویزیون yani ویزیون مدنیت دنیای ویزیون و yani چه سبب به تعبیر عربی ویزیون نظام ویزیون Türkiye'de işte خطاندın ona. Şu Türkiye mi zayıf? Şu Türkiye'de zayıf ama. Vallahi böyle zaman. Tamam mesela yine. Böyle beyanat Ziya Selçuk Veziri Amuzeş Milliye Türkiye. Yani Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk beyanı Xuda godiye ki در مورد لزوم وجود یک استراتژی جدید در آموزش و بله گوتیه در آموزش بله یعنی در حق eğitim da stratejik نو حق لازم بونا استراتژیک نو در حق yani eğitim da و اینکه در کوتاه مدت آماده خواهد شد و ev yani stratejiye nو که ev zimdeki kinda Kürt da ev hazır be heyecan aver بود ev beyanata Ziya Selçuk ev beyanata vi mübteda yani müsned ilahi beyanat eve heyecan aver بود yani heyecan verici bu. Coşkulu bu. Yani vakka heyecanlı. Böyle. Evet, coşkulu bu. Heyecan aver bu. Böyle. Midanim ki bakşi az müşkilat مرتبط با akademi. Evet. Emzanın ku bakşi henek kısmeki az müşkilati kısmeki je soruna مرتبط با akademi ku gredai be akademiye vane wan soruna o bürokrasi o مرتبط bürokrasi و siyaset و اینکه مشکلاتی که مرتبط به سیاست وانه آوان بخشی از مشکلات ناشی از نبود استراتژی است yani. Evana naşi nebuna istratejine. Yani strateji ko teneye loma loma evan müşkilata de ali akademiye da de bürokrasiye da de siyasete da çeydi. Beli. Ez in ro ağaz بود ki kar der از این رو آغاز به کار در سازمان‌های دولتی و یا بخش خصوصی با آگاهی از استراتژی اقدامی به جا خواهد بود. از این رو آغاز به کار یعنی ایرو دا yani ne رو yani جبر via yani جبر از این رو bu yüzden bu terkit yani جبر via bu yüzden yani
رو بمعنى yüze. بله بله این رو از این رو yani bu yüzden. bu yüzden aynı mesela jiber viya jiriye viyada emişde kurmanı jiriye vitiştida ağaz bekar der sazmanhay devleti yani destpêkirina iş de kuruluş devleti da veya bakşı hususi veya denki bölümü özelde Özel sektörü de. özel sektörü da ba agahi ez strateji بخبر هایدار کرنا استراتژی اقدامی به جا خواهد بود اقدامی به جا خواهد بود yani adım davejin Yani inki adımı dıcı da benavet yani. benavet bele per vadih per vadih est. yani per aşkın kurmancıya meyne per yani per vadih est. Yani per açık koy sistemi آموزش milli man ki niyazهای tekniki ve mesail اضطراری متمرکز شد شده بله حیوان معنی که سیدا پر açık koy sistema eğitima milli eğitimame بنیازهای تکنیکی به احتیاج تکنیکی و مسائل اضطراری اون که مسئله مجبوری متمرکز شده اوانا odakline نیاز به استراتژی جدید دارند اوانا احتیاجی وان به استراتژی بله ev sistemame ihtiyacı به استراتژیکی نو را ihtiyacı هست. از سوی دیگر نیز بخش مهم می از مشکلات من نیز از استراتژی های اشتباه نشأت میگیرد بله از سوی دیگر جعالی کرده نیز جی بخش مهمی yani bölüme ki önemli ez müşkilat man sorun me نیز yani dis evci yani sorun بله sorun me نیز مشکلات man از استراتژی های اشتباه نشأت میگیرد çünkü stratejiye usa karmaşık peyderdi ben. Yani stratejiye yanlış yanlış galet. Stratejiye yanlış peyderdi ben. Tamam. Hemen Türkiye جستجوی استراتژی جدید آموزشی evet بنهایت بجا و ضروری است. همانطوری aynı havaya ko جستجوی استراتژی جدید yani araştırma inki strateji no آموزشی بنهایت yani strateji جدید آموزشی بنهایت yani inki strateji no eğitimi ku sonsuz yani embebejin fır yani بجا جديدة وضروريس وعيني ضروريش بله عدم تشابه آن به یکی از استراتژی ها نادر است عدم تشابه آن yani به karmaşıklığa uy. عدم تشابه آن yani gere ev müşabeh nebe yani ev strateji hani gere neb müşabeh bir yek strateji hay nadürüst. Yani ne gere benzeri van inki stratejiye kun ne dürüstin veya nakısı yaji kemin kemasi vanda hay. Ki der tole 200 sal der peş girifte şude bud نیز جایزه اهمیت می باشد. یعنی که 200 سال بری وان استراتژی هاتنه دانی. Yani 200 sal beri hinki strateji hatne tespit kiren, avana hinki ne dürüstin, hinki kemen nakısın, gere benzeri vana nebe. Ne bu? Yani strateji ki no cedid, hinki strateji no cedid, o dürüst, o nek nakısı, kem jinat tamam be gere. سیدا او بود گرفته شده بود نیز جایز اهمیت می باشد اویا yani izna önem avide yani evya Böyle evya mesela
دبي استراتيجي هاي نادرس ويا ناقصي كي در طول 200 سال در پیش گرفته شده بود اویا و کبری اویا مثلا هاتون گرتن yani 200 سال بری وان استراتيجي ندرس و ناقص که مثلا هاتون گرتن گره بنظر وانا نبه اف عدم تشابه بویاجی جایز اهمیت می باشد اف عدم تشابه به یکی از وان استراتیجیا جایز اهمیت می باشد او شيء حائز اهمیت می باشد حائز يعني جائز نه سيدا حائزه يعني حائز يعني من Yani تصحيح ehliyete كده sahiptir. لا. Tamam. حائز اهمیت می باشد يعني Tamam, حائز caiz اهمیت خوندیم، yanlış خوندیم. Tamam sonra. عزیزان مهمان برنامه این hafte. Türkiye خانه من Evet, Bu bitti mi parça? o parça bitti Parça başka bir bitti. parça Türkiye خانه من O zaman onu biz okuyalım sırayla okumuyor. tamam sen oku haydi Kuderiye. عنوان سياسة Türkiye سوري بحثيتنا سياسة Unvan مدنية evet Türkiye خانه من شما سری البامتنه؟ Ha. شو ما في ولا شيء. ها؟ وما هي شو ما يبتنا هي ناس عزيزان مهمان هي ما جمع neyse eviye başlığı Türkiye خانه من Türkiye malamın ولا تشكي بيها هي شامل Tamam. هي شامل نظام تشكي بله Türkiye خانه من ukarım benusi tamam Böyle. tamam. Türkiye Hane Emen. Hane Eman artık Hane Emen. خانه Böyle. من خانه Evimiz. من Evimiz olan Türkiye. Böyle. Kaydet. Evim yani. Ana derhameze. Türkiye yani benim evim Tamam ezran. Evet. Bele. Hem de sebekin. He Kerem. beli Kerem Azizane mihmani bername in hafteman bu haftamızın program misafirleri az değerli program misafirleri İlan Alansoy, Aylan Alansoy, Aylan Alansu Kuba, Aylan evet. Kuba eski Kubalıdır, Kubadandır ki der Türkiye'de be tedrisi zebani İspanya'yı meşgul ez. Türkiye'de İspanyolca diliyle meşguldür. Onun eğitimiyle meşguldür. Dersini alıyor. Öğrencidir yani. Evet çok güzel. Aylan Alansu der sali 1986 yani 1986 yılında Aylan Alansu der Havana payitahtı Kuba'nın başkenti olan Havana'da çeşme bir cihan geçip dünyaya geldi, doğdu. Tamamı salihayı kable es-sefer yolculuktan önceki tüm yılları Türkiye'ye yolculuk yapmadan önce tüm yılları Türkiye'ye der Havana seferi kerdi. Hepsi Havana'da geçirdi. Der danışgahı, der rişte-i mühendisi kompüter tahsil kerdi. Ve bu bilgisayar mühendisliği dalındaki üniversitede, der danışgahı üniversitede der rişte-i mühendisi kompüter tahsil kerdi. أنا أوصانا بيجي ديشا بيجي مالا قدري Derdanışgah da becer. Tamam misalay kable es-seferi der danışgah jüvi peva der danışgah der rişte-i mühendisi kompüter tahsil kerdi. Yani Evet, üniversitede evet. rüşte mühendislik bölümünde yani kompüter mühendislik bölümünde tahsil etti yani. Evet. Tahsil etti, eğitim gördü. Yani Yani bilgisayar mühendisliği bölümünde. Evet. Ders saliha yazı malaca bu da zor yazı okuyanake. Bedavine. Avay. Ders saliha derneket. Dersalhay danışjuyi. Seyda yazı. Derneket okuyanake. Okuyanake? Okuyanake. Vali Berjur de. Ali Berjur bir daha. Vallahi evet. Gozi az bükür mücar kadar le okum. Yani amın yok elidniyorum fakat havalara geret Berjur. Bunlara emez vernedir. Emez vernedir loma mebiyem di. Ana nabini. أجيب نفسه ders salihat teni hayır. Mesela. Ev tişki pebiye az car kadar jvara okum.
أنا شوي Aynen ben ne bir? Heh, هاي هات tamam. 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 Biliyorum onu okuduk. Ders أبيا كلام كي أجبرنا tamam. Ders salihayı danışcuyu bu öğrencilik yıllarında aksihayı es Türkiye'ra der internet dide. Türkiye'den o resimleri, fotoğrafları internette görmüş ve bir in kişiler alakamen şud ve bu Türkiye'yle bu ülkeyle ilgilendi. Dediğin tertip bu tertiple bu düzenle bir يعني böylece böylece bir tahkiki derbare Türkiye perdağ Türkiye hakkındaki araştırmalara yöneldi. بدنين Meşgul ترتيب oldu. بتحقيق دربارة Evet. تركيا perdağ. Evet. Türkiye hakkındaki araştırmalara Türkiye hakkında araştırmalarla meşgul oldu. meşgul oldu. Herçi bişter der mevridi Türkiye mi amuh. Yani Türkiye hakkında fazla öğrendiği şeyler böyle bişter bir in kişiler alaka mend mişod. Yani mişod. Yani Türkiye hakkında her bilgi fazla öğrendikçe Türkiye ile ilgisi de arttı. Artıyordu. Seydan. Ya da artıyordu. Mişud artıyor. Evet. Seydan. Yani- Buyurun Seydan. Seydan der mevridiyen der muridet bejin fars. يعني مورد. مورد فرقناك dediğim şu an Ben ona kasam şey telaffuzdan çana yani buydu bejin. Ya tarafı zaman ev mourid division yani yapıyor işte. Murid bejin de böyle. Evet. Murid. Ama mesela bejin asli mevrid ama ev cana usar payde mala kadri daha hoşta zana böyle zazaya. Zazaki yusad bejin. بله أنا كرنج بله از طریق internet yoluyla kendin dost der Türkiye peyda kert. Yani bu öğrenci, Kubalı öğrenci internet aracılığıyla Türkiye'de birçok arkadaş edindi ve irtibat eşra ba anha idame eder ve o arkadaşlarla ilişkisini, alakasını devam etti. İdame da yani idame kir. Evet, devam etti. Evet. Pes o halde sonra pes ez farıg tahsil ez danışgah üniversiteden mezun olduktan pes ez farıg tahsili pes ez farıg tahsili ez danışgah Böyle üniversiteyi bitirdikten sonra tasmim girip karar aldı. Kable ez ağaz bekar der Kuba yani Kuba'da iş başlamadan önce Kuba berya kudes iş beker Kuba'yı evet Kuba'da yani bir işe başlamadan önce başlamaya karar vermeden önce diyebiliriz ve Türkiye seferker Türkiye'ye ne yaptı? Yolculuk berya Kuba'yı des bekar beke yani bas kuvara karar giret kuvara Türkiye ve Türkiye böyle ve in kişverra az nezdik bebinet ve bu ülkeyi yakından bu ülkeyi görmesi için Türkiye'ye yolculuk yaptı. Dostlar Türkiye dostları Kerem ki سلا واكود بجتي أو جانا وسطي قبل الآغاز بتكار در كوبا بتركيا سفر کرده و این کشور از نزدیک ببینه او کرده هست سیدا او Türkiye diyeceğin Türkiye'ye yolculuk edip o ülkeyi tanımak. O hadı ben o bejemin oye Türkiye'de. Yani tabii yolculuk ederek yani edip yolculuk edip yani yani o tişkilere ne olsa yani Böyle biz cümleyi ayrı yapıyoruz. Onun için Muhammed Sallam. Yoksa o da oluyor. Evet o daha şey oluyor. Dostaneş der Türkiye'deki dostları niz yine o aynı zamanda Türkiye'deki dostları da müddet ha bud ki ora davet mikerden. Onlar da yani bir süreden beri onu davet etmiş, çağırmışlardı. Aylan ki o aylan öğrenci ki kablen mikerden mi edatı mesela dağlı sermadi bir mecbur istimrar tabii.
Yani davet ediyorlardı. Evet, davet ediyorlardı. Evet. Aylan ki kablen be hiç kişveri harici sefer ne kerde bu. O aylan öyle bir kişi ki yani daha önce Türkiye'de hiçbir dış ülkeye yolculuk yapmamıştı. Yani Türkiye dışında bejin. Yani Evet. hiçbir yani bere yani şu bir evkeki sefer nekir bu yani ne ziyaret nekir bu. Türkiye ne abi? Bazı Türkiye ne yapıyor ki? Yani denem Aylan ki Türkiye tabii fandiye hiç. ya. Yani o Türkiye manada fandiye. geliyor. Evet. Yani Evet. kadar ne kadar bir eder var? Ah, böyle. Tabii Türkiye bahsetmiyor. Doğru. Ama işte onu kastediyor. Yani Dermahi mesela ne? eğitim ayı Türkiye yani bere hatiye Türkiye. Bale. در ماه می 2009 yani Temmuz ayın 2009 Temmuz ayında Kuba'ra bir maksedi Türkiye terk etti. Yani Kuba'dan Kuba'yı Türkiye amacıyla niyetiyle Kuba'yı bıraktı ayrıldı. Ayrıldı. Kuba'dan ayrıldı. Pes sonra az seferi Tulani be şehri İzmir der sahili zibai eceresi çiye. Evet. Ege yani. Rasit Yiğit. Ege tamam. Tamam. Ben onu zannediyorum. Bale. Demek ki Mesela seferi Tulani pişti seferi yani uzun yolculuğa gidiriş. Evet, uzun seferden Yolculuk gidiriş. sefer Beşeri İzmir, bebajarı İzmir'e der sahile zibai der sahile güzel hoşki yani ev sahile hoşki Ege Rasit Yiğit. vardı, ona vardı. Yani Atış güzel. kicvara bejim mela kadri. Bir bilgi olarak atış kicvara pırsın. Bale. Peki Ege İzmir liber deve sahile Ege'ye. Ne olsa? Atatürk de evkeda dibin ku gotiye ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Bu Akdeniz o çune Ege. Cevap ver. Hani havalar sonra ki Akdeniz, İzmir, Ege'ye ne Akdeniz'e? Ne Akdeniz'e? Bale. Cevap ver ya. Ola soru işte geye noktaki daha ya kat ana şemetini yapacağız seni. Beri nave Ege'ci Akdeniz bu. Ege paşa sonradan şey bu. Pişti harbi şey geliyor. Komple Akdeniz bu demek. Tabi Akdeniz bu beri. Bale Seda. Tarihada bin elinde kitabı tarihada usadmış. Usaya. Bale. Beri. Bale ehlen. Evvelin seferi harici Aylan bu. Yani bu Türkiye'ye yolculuğu Aylan'ın ilk dış seferi oldu. Dış yolculuğu oldu. Evet. Bu berayı o yani Aylan berayı evvelin bar ilk defa be kişveri hezaran kilometre durter ez zadegahı sefer mikerd. O ilk olarak binlerce kilometre uzaklıktaki ülkesinden binlerce kilometre uzaklıktaki bir ülkeye kendi doğumundan binlerce kilometre uzaklıktaki bir ülkeye ilk bir yolculuk yapıyordu ya da yaptı. Doğduğu yerden Mescid Ra'si yani. Doğduğu yerden. Evet. Böyle. Merhaba selam. Te خوزی بخوینی؟ ولد تو هر ساخاتی نه چاپ کرد ده تازه نه کی تو هر ساخاتی نه مرا سیدا املید نیرن تلینا. بخاینه برادر و هینه خواندن ayıbı ve başa. Kerem ki. Böyle söylüyor. Hadi. En beji bismillah ya ne vantişi bismillah ne? Bismillah. De beji de ne beji ama beji eğitimen ya tişki zamanı yine. Bismillahirrahmanirrahim. Zibare. برگزاری فستیوال عید توسط مسلمانان استرالیا. برگزاری فستیوال عید. برگزاری yani خبره. Berguzari nana. Gerçekleştirme yani en demiş. Berguzari festivali Eid yani Eid sakin. Tevessut Müslümanan Avustralya. برگزاری تحقیق yani پیکانینا bir festival mehrecana kutlama yani gerçekleştirme festival yani mehrecana yani festival او شويه اوكي او شيء ومراسم كيتشي تشيتكن بين فestival yani gerçekleştirme festivala Eid Jali Müslümanı Avustralyalı. Jali var ne?
اجعالي مسلمان استراليا. فستیوال عید او یعنی مراسم عید یکی از 24 سال پیش نه صدا از 24 سال پیش بریا 24 ساله تا به امروز حیانی ایرو هر سال بعد از اعیاد فطر و قربان پشتی عید رمضان و قربانه در شهر ملبورن استرالیا در شهر ملبورن استرالیا بازار ملبورن استرالیا دا برگزار می شود یعنی تی او کرنه ها تی yani gerçekleşmişti be şeydi be. این سال نیز این سال جی همانند گذشته مینانی بری یعنی مینانی بری او چه میزبان مسلمانان این کشور میزبان مسلمانان این کشور بود میزبان من نگو مازبانه وقتی اساس میزبان بله میزبان مازبانه مازبان مسلمانان بازار ملبورن ای سال جی وقت سال برین دیسا مالوانیا میزبانیا مسلمان وی مملکتی کریه يعني الشاي بيها ميزبان ها نوصى او شاي میزبان بله میزبان تمام Em dibin tayyip kurmancı em dibin mazıvan. Evli mizban. يعني Mizani çiye? ماله ماسه بخی Masa bu. Masa. Masa bu. بالتركيز ميزبان يعني اف صاحب لي yaptı ya vakit bir şey neyse. Ev sahipliği. İşte mazıvan yani ev sahipliği. مازوبانه böylesi. Tamam. این فستیوال کی نخستین بار و مهرجان هانوان و فستیوال هانه و احتفال کی نخستین بار جارا پیشی در سال 1904 او چه سال اوی نمارا نزانم 1994 بله آغاز به کار کرد یعنی دست بکر یعنی جارا پیشی دست بکریه از سوی سازمان جامعه اسلامی استرالیا جهیلا سازمان یعنی مؤسسه جامعه اسلامی استرالیا هر سال به صورت مرتب برگزار می شود با آواکی نظامی تپک آنینه Nizami düzenli gerçekleşmiştir. بله با آواکی نظامی تپک آنینه در مراسم سال جاری در مراسم سال ای سال دا از مسافران نیوانان با غذاهای از ترکیه و کشورهای آسیایی پذیرایی و در حاشیه این مراسم نیز مسابقات او چیه مسابقاتی رزمی برگزار شد در مراسم سال ای سال دا از مسافران جهیل نیوانان با غذاهای یعنی بخوارن از ترکیه و کشورهای آسیایی ولات آسیایی yani بخوارن شما ولاتان مجموعه پذیرایی آتنا قبول کردن yani به اوکی با yani خوارن ترکیه و امبیجن ایوان ولات آسیایی وکی مالزیا اندونزیا و مثلا اندونزیا سنگاپور اندران پذیرایی با خوارنه که هاتو قبول کرنه و در حاشیه این مراسم نیز بر مراسم را مسابقات رزمی به یا پیشبر کو yarışma resmi çiğe ne zanımız برگزار شد رزم aslında رزم به فارسی ده mesela İran askeri خراد بین رزمندگان ما misal division yani savaşçı mı askeri mi yani de da mesela müsabakat rezmi müsabakat ve şey ye askeri yani ki beri beravani ye savunma yani kul askerler division fakat bağırnakum ya asker be ve ki kun bejin mesela bejin şey ve judo ve bokse ve mesela savunma sanatı dövüşü nasıl ya beravani sanatı ona yani resmi debi kavga yani tamam dövüş sanatı beri tamam صحت خاصه او جي بي كوتن يعني بله سيدا بله سيدا تو خودی تو حبکی وجه او تو نه تو او بيجي برا باسا تو زاني
Ez karımın gidip bukunum. Faziyet Beyciğim. Bismillahirrahmanirrahim. Türkiye برای کودکان عراقانی Türkiye جبو زاروک عراقانی دو مرکز آموزشی تأسیس کرد. دو مرکز eğitimi kurmuş کرد. انجمن صداقت‌آشی Türkiye در ادامه کمک‌های بشردوستانه yani Encümen Hayata El Sadakataşi Türkiye yani der idame komekay beşer dostane evki naviçi alikariye insani ne olsa dostane beli beli embejin çıksa ya sadakataşi yani ev yardım kurumu ya çiğ ecmalat beş. Ne olsa? Evet sadaka taşı belki navi ev ki mesela navi müessesi gibi. İşte kurum yani yardım kurumu. Yani. Taş aslında de Farsi'de ve mana jite mesela دحبه کجی کی بن ارتاش وی اشتراک دفع کردن مثلا قارنداش yani qarıntaş aslında asıyı bir havaya yani dehebe kuj zikine yani dibra ziki mesela dibra zikine zike dekine jonadan qarındaş yani bektaş xeyltaş mesela bana taş arkadaş bana ve de aslında yani yardım kurumiye. Tamam. Encümeni yani heyeta yardım kurumiye Türkiye der idame komekhay beşer dostane devam kerine alikariya yani insani yani beşer dostane yani insani yani yardım beşer dostane khud be penahcuyan Müslüman Arakan be mülteciye Müslüman Arakane ki az zulmü kuştar devleti Myanmar kuş zulmü o kuştuna devleta Myanmar'e o budayan o budista budayan ifrati o budiste mefratin yani bu aşırine gürihte ku vana kuraviyan jwan ve der kakse bazar Bangladeş o de kaksa bazara Bangladeş'e بسر میبرن کلوی دره یعنی yaşamak devam ediyor kلوی dere ne بله کاکس بازار بنگلادش ناوی بازار کیوانه tamam بله Bangladeş بسر میبرن کلوی dere yani yaşamak devam ediyor دو مرکز آموزش جدید را ده مرکز eğitim نو در کاکس در کاکس بازار iftitah kert Türkiye de merkezi eğitim üyeleri vekiliye. Faruk Bilal Şener navi yekizmanimeye az adayı heyeti müdire in encümen adayı heyeta idara ve encümeni der merasimi iftitahiye de açılış merasimiye de az zenane dav talep jipireke gönüllü der sahtı faaliyet de kirina çekirina faaliyeta در این مراکز دوان مرکز آموزشی و مرکز eğitimi da ve همچنین خیرین Türkiye ve hem jivan insanı yani iyiliksever Türkiye teşekkür kert yardımsever Türkiye jmara şükriye teşekkür kiriye. Danış amuzan Arakani öğrenci Arakani der in du merkez dviyan her du merkeze da ki her yek ba zarfiyete 70 nefer ku her yek jwan bi kapasite حفتين إنساني نفري بإرائة خدمات آموزشی خواهند پرداخت بجیانینا يعني خدمتا ايتيمي مشغول ببن زبانهای انگلیسی زمان انگلیسی عربی و بورمایی يعني زمان انگلیسی زمان عربی و زمان بورمایی و همچنین قرآن کریم خواهند آموخت و aynı zamanda بگلوانا قرآن کریم جی اوه هین بکن. برمایی چه زمانه؟ بورما نوی دولت آوانش. tamam.
tamam. Naçı Burma- kavmeti ne zaman gidelim? Ona yani evkeki coğrafi olarak nezi Bangladeş'ine. Tamam. Tamam o zaman. Yani embejin navi on çiğ yani ırk olarak ji ve Hindu yani. Tamam o zaman. Ve Hindu yani. Mesela Bangladeş, Hindistan, Pakistan, o Burma, evana tabi evkin yani milletekine. Fakat hene kişi Müslüman bu ne? Enki Budist mu ne? O keda Hindistan'da dora hafta haşta zaman yani. Belki nizam belki satha ziyadettir din yani. Yani büyüye avayne. Ama bana Müslümanın Burma devletteki mesela lüvedere Budist falan Müslüman hindi kendine avamanda. Evi zaman yavani Burma'yı ji evi ji yani dve evan her merkezde da evi eğitim cuara bedanı üç para kim bikin yani. Burma yani ev ji ne zamanı ki yani dve dere bir memleket. Arakan bölge kiş Burma'ya yani ha. Salone gızakhori yani yemekhane ve hemçinin fedai bazi o hemci yani oyun sahası az diğer imkanat in du merkez yani hinki imkanat dine evi merkezi bişumar miravet te hesap kirin yani evci aynı zamanda dve merkezi da yani yemekhane ki heye o oyun sahası ki ji heye. Van evi ku Türkiye vekiliye. Duvan da. Ben her bir merkezi Türkiye vekiliye dve dere da yani hem eğitimi var hani o hem evana sosyal tabii evkin yani faaliyetin o خارجی شو مجبوریه yani غذاخواری سال گرجنی خوار نخوب کنی هویجی ترکیه وکریه تامین کن بس از اون بس امانت خدا